Oni imaju svoji 20 do 30 dana radni proljeće, tu su zgrne 5-6 maraka, laganoze na oranju. Ja kad krene sezona. A još uvijek, kakva je sad situacija, to me interesuje, kad spomenu, znači koristite i za oranje. Kakva je situacija, pošto je nafta otišla, je li raje više sad? Više, sada ne radim nigdje, sa njima mogu raditi direktorsku platu. Nekom je drva navući, nekom je nešto privući, ali ništa, samo svoje potrebe i proljeće oranje. Aha, spomenuo si, izvini, draži ti je dub od Chicaga? Meni jest, ja ne bi... Ne bi ga mijenjao? Ne bi nikada. I da mi je 17 godina, ne bi. Ja sam mogu ići u Ameriku u komunizmu, 82. imao iz Srbije tamo gdje sam bio u armiji. Imao sam žensku u Chicagu, tačno rotelj imaju pansion svoj. Aha. I ja ne. I dolazila mi tu, proganjala me i afera bila. I samo da se mjećam, ja ne. Ja ne želim, ja sam se ženio dosta puta, sad sam se smirio, imam djecu. Znači, povukao si ručnu. Pa morao sam nekad smiriti, ne želim motore, sam ganjao, bio sam nestašan, živio. Nisi ti samo iljaga, ti si baraba izgleda bio. Na seći nema računa. Mala starinska, kupi kokusniće jaje. Hoćeš profit, jaje podbaciti pod kokima ćeš 2 koke. Ili jednostavno jaje skuhaj, pojedi, imaš opet koku. Bravo. A što ušima tu? Pa to je poznavao. Aha, a jes lijepa, mora. Koliko je ima bogat? 12 godina. 12 godina? A dole ova? 8. Ženski je sobadi? Obe dame. I one su par? Par. Znaš šta je rijetkost? Rijetkost je vidjeti da je konj par, mislim da ima parcu. Je rijetkost to. Obično je ko ima jednog ili... Jednog to malo za jahanje. I jesu li oni kolski ili prežiše? Šumski, kolski, sve vrste posla. Radiš? Sve vrste. I kakvi su bogati? Pomirno komandu radim. Nisi ti ovdje ništa ideš tramparijade i to, jel? Pa odem nekad pogledat, ali ne vodim. A nisi ti prezo. A žensko je, znači, a kako se zove ženski vranac? Vilma. A Vilma? A. A ista je slika. Inače voli životinje, jel? Pa volim. Odrastao si na kraju krajeva sa njima. Odrastao. Ovdje si u planini, kako ide bogati? Ovdje na odmor dođe, mozak odmoriti. Aha, inače radiš? Inače radim na Kupresu. Aha, i ovdje si malo došao kod babe i mami? Pa dođe malo obilazak, odmori mozak i čist vazduh. Evo, u vas je ovdje idealno. Mislim, pejzaž je za poželjeti. Jes. Preglednost idealna. Tu. I dođeš malo da posjetiš svoje, jel? Ja, vodiš li njih za poslom, pošto radiš, jel, u šume? U šumarija. Jel su ti oni ovdje ostanu, kod kući? Ko? Konji. Konji ostaju ovdje. Aha. Oni imaju svoji 20 do 30 dana radni proljeće, tu su zgrne 5-6 maraka, laganoze na oranju. Ja kad krene sezona. A još uvijek, kakva je sad situacija, to me interesuje, kad spomenu, znači koristite i za oranje. Kakva je situacija, pošto je nafta otišla, je li raje više sad?
ono... više, sada ne radim nigdje, sa njima mogu raditi, direktorsku platu. Nekom je drva navući, nekom je nešto privući, ali ništa, samo svoje potrebe i proljeće oranje što. Aha. Tu i oni zarade sebe rano, zarade meni za džeparca i eto. A koliko su recimo teško, koliko je teško ovako 2 konja za održavanje? Ili je to stvar izbora, ono, koliko se čovjek zdadne za njih? Pa stvar izbora, zavisi kakvog konja izabereš. Da li je miran, poslušan. A što se tiče održavanja, nije to nešto skupo. Potkovice, to eksari, to sami potkujemo. Znanje i manje, jer... A ja, tu ste već ono profesionalci. A onaj... Moraš imati, znate. Daju li se jahat? To je mirno ko janje. Nemoj zazati. A šta recimo kad ja sad se popio na njih? Pa ništa, to Bil me zbacio? A? Ko i ja da sam uzeo. A ja ćeš mi, ono... Da se ja pokušam popiti. Hoću. Evo, drži kameru. Da me ne, ali drži ti konja. Ajde, držat ću. Nisam uzeo konja. Me neće zbaciti, a? Neće, slobodno. Slobodno ti izmijem. Tako, pa prebacim. Pa... Hoće li ga ja trznem? Neće ništa. Sve je zavisno od tebe. Kakve su kondicije. Ovo preskoči ga, ma neće maki. Malo je. A, dobar osjećaj. Nemoj ga puštati, ej. Ma neće to, ne smije dok mu ja ne kažem. A? Dok mu ja ne dam komandu, stoji. A znači miran je, jel? Bo mirno, ko janje. A super osjećaj, isto, ovo je bolje od Mercedesa. Pa bolje, eto, na stari grad idu, plaćaju da uzješ, na Babanovac isto. A ja? Ja tu imam besplatno, uzješem, odvorim mozak. Bravo. I što je zanimljivo, znači oni su ovako mirni, bez nikakvih problema. Nije divlje domaći. A ja, drži ga malo da siđem, ali dobar osjećaj, bogat. Još su ono baš znaš, široko. Po široki radni konj. Ja. Ovi s konji ne mogu dugo jahati. A ja? Nisu oni za... Moraš na stranu, moraš puno što. Aha. Činao su za rada, manje za jahanje. Uglavnom. Ali sviđa mi se što su mirni. Kod mene ti je ovdje veliki promet. Evo vidiš, sad još gostiju stiži. Aha. I uvijek neko jel da navrati? Uvijek neko ima. Nikad nije dosadno. To. Super, krenuo si na vodu, ćeš li na vodu? Hoću. Sami on izaći. On sam, znači ti samo pustiš ovako? Pa pustim samo. Da li bi sad otišli, recimo, gdje bi samo ovdje oko kućari? To da kućari zna svoju teritoriju. Odakle god da bi došli bi opet. Znaju da mi ovdje dobro, da se paze. Koliko dugo imate konje? Pod mali nog uvijek imam konje. A znači odrastao si sa njim? Odrastao s konjem. I kažu da je ljubav između čovjeka i konja ono neobjašnjiva? Neopisano. To kad se zavali. Teško je sad tebi recimo i bilo da ukineš konje, da ostaneš bez konja? Pa ne, to se neće ukinuti. Samo nek maše repom, oni će biti. Ne mora ništa raditi. Aha, znači bitno je... Samo neki ima, da se vidi. Bitno je da ono, bravo. Pa eto ljudi koji drže za štraparijadu konja, oni nemaju neku profit od toga. Recimo dok ode u Bihać na štraparijadu, neko iz Doboja. Njemu treba 1000 maraka putnog troška. Dok vaganje konja, dok papiri, dok sve, nema neku profit. Ali ide samo što voli konja da drži, da se druži. Koliko je znači ono, koliko si ti spreman za tu svoju neku žicu što je ono... A inače da imam interes, imao bi dobrog posla sa njima. Imao sam ponde za šumariju da izlačim sa njima. Imam ponde na kupres tamo, ali neću. To je po meni teret za moje konje. A ja? Ja i ne dam teret, ja to volim, to malo za moje potrebe. Ono, držiš? Pa držim više iz ljubavi. Pa to je. Ima neke i profite, zarade. Uglavnom što kažeš, pokriješ neke osnovne troškove što imaš ako zaradiš, ali nije ti prioritetno uglavnom. Pa nije, oni su više iz ljubavi. Da sa njima sad osim radim, nije to tu. Kakva je situacija recimo u vašem selu, inače si ti iz Duba, kakva je situacija s konjima? Konji su životinje koje na selima gotovo rijetko za vidjet. Pa nema, to je se ukinuo većina. Svak mašine uzma, traktore. Sad im kriza, nafta skupa, sve. Ja, možda se budemo vraćali, korak unazad. Stara vremena. A ja, super.
Mnogi kažu nema sto račun držati. Ovako proljeće kad je oranje, kad vide Nemca 150 eura u prosjeku laganog rada, recimo negdje od 8 tamo do 3, pola 4. Znači svaki pol sata ima 15 minuta pauzu. Sam svoj gazda. Jednostavno beneficirani staž se možeš plaćivati ako želiš. Ako se budeš na olovku, ono što se kaže. Na olovku kad bi se vodio. A jesen kad je ljeto ovako, komšije govori, ma nema se to računa. A proljeće kad bereš pare, kažu blago tebi. A ja? I zovu, čekaju jednostavno na mene, da bi posijali, da bi se prehranili, na mene čekaju. Bravo. Jer u nas ovi neki tereni gdje nije sad... Pa tako kako u nas povodnevlje da traktor 25% sam može obrađivati. Da nije sve za ono što se kaže za mašina, ostalo već je sve kičva trans. Krampa, lopata i stari zanat. Bravo. A što kažeš, zanimljivo je da u nas ta nekako postala je uzrečica nema računa. Ono. Na seći nema računa. Ima ona starinska, kupi kokusniće jaje. Hoćeš profit, jaje podbaci pod koklima ćeš vidjeti koliko. Ili jednostavno jaje skuhaj, pojedi, imaš opet koliko. Bravo. Znači, bitno je malo mozga uključiti. Pa nekad razmišljamo ono, razumiješ, život je luksus. Ako ćemo tom loku, pa nema ni računa jer život je trošak, uvijek iziskuje nešto. Razumiješ? Sam čovjek samo pojevom je trošak sam sebi. Moraš jest, moraš pit. Moraš spavanje, uvijek neke režije, ono. Imat krevet, nešto. Bravo. A ako budemo razmišljali, ono, nema računa, što kažeš, nema računa, ono, da na seći, da čekaš. Pa. Nema računa, ispane pola marke, kaže, ma nema s računa sagi. A svi trgovci rade na fening. Bravo. Mlada si osoba, i razmišljaš ono zrelo i ne znam jesi ti razmišljao da ideš vani ovo ono. Ma nipošto. Ima ponuda. Više ponuda. Pa sad je prilika ja otići, kogod hoće može. Pa to je meni idealno što ovi odlazi. Bolje za mene. Ovo nije samo za mene. Ja, imaš ti više posla. Firme uvoze iz Turske radnike, iz Kini. Potraže za radnom snagom. To vani što ide ima i pidžamu, radno odijelo. Dok ode, znači 3 godine si na nuli uvijek. Moraš raditi, moraš imati dobro auto, zbog puta. Ne možeš ti kupiti neko solidno auto, to stane na autoput. Jer ti si 200-300 km, 500, da. Pa kući ti slaviš samo Božić i Novu godinu, slobodno. Godišnji, dobiješ neku sedmicu dana, to ti je sve. Pravo. A ja sam ovdje, godišnji imam kad ja pošao. I koliko hoću. Uzmeš sebi što se kaže slobodno kad ti zatreba. Koliko hoću. I na olovku kad svedem imam platu kao i on, a manje radi. Znaš šta je recimo meni zanimljivo, niko ne u kalkulaciji tih nekih stavki ne stavlja luksus života ondje gdje si rođen, gdje su tvoji, razumiješ koliko je to u stavci. Sve mi nešto preračunamo u eure, razumiješ? Pa je, sve euro, hoćemo evropske standarde. Nismo dostigli toga. Ali eto. Moraš se složiti s okolinom u kakvom živiš. Bravo. A ti si razmišljanja da ima i ovdje života i ovdje perspektive. To mi se sviđa. Pa da nema ovdje života, naši bi očevi otišli već davno. Ja. Nego ima ona starinska, vidjela žaba gdje se konj potkiva pa je ona digla nogu. Ima dosta toga. Vidimo neko ošao u Austriju, recimo Sloveniju, kupio dobro auto, kaže dobro, moćemo svi. Odu mjesec dana, 2 ili godinu pa se vrati, ne može tamo. Pa ne može ovdje, to su ljudi koji neće raditi. Preko noći se niko nije obogatio. Bravo. Treba vremena za sve. Imam 5 poljoprivreda, ja u Petrinjinu. I na Kalvunaru, i na Mehoriću, i kjeti čovjek mora imati to. Pogledaj, to napripremaš sve. Ovo sam sve ljeto za ovcama čuva i čuva. Tu mala. Aha. Metod pravim, grablja, nikad ja grabalja kupio nisam. Nikada. Niti metle, to za ovcama. A ovo je za rahtilo, jele? Pa za vila, za lopata. Za šta ti padne. Kakvo drvo? Ljeskovo. Ljeskovo, uglavnom. Ma ja, ono je najpravlje i pogledaj, tu je.
Pa imao sam kućeru, ja sam ovom pravio. Ručno? Sve ja. I zidu, i motorkom obrađivo i... Aha. Prva mi ona u životu bila, nisam... Ne znam, ja sam na prvu pomislio da je rađena bez eksera, nekako si je dobro ukalupio. Pa jesu čoškovi, ovi čertovi bez eksera, čertovi. Aha. A ovaj gor krov, to sam ja radio, učio sam, a nije da sam se učio, nego... Dobro si ti nju, onaj... Jedan majstor, voda čuvani bio dole Snehoća, pravio mi opjekat to da dole 200 kvadratnih metara izgorio. Zapalilo mi ga i bilo 300 metara sjena i tako ja od njega to primio i... Aha, znači od njeg si prani ufatio za noć? Je, i eto ja pošao tu. Pravi mi ljese pa i prodam. A vidi imamo bijele, onaj... 30 marak jedna je. Pa nije ni skupa, mogu ti reći. Pa moje sve je. S obzirom da ti uložiš u nju koliko truda... Pa ima se posla to motorkom prokopam, a imam i agregat i morem bušilcom, muzam krajovodi na muzilicu i... Aha. A što stavljaš ovi? Pa ovo su mi štila za grabalja. Aha. I osuše se ovdje i zakuje mi, znaš, i moraju ostati prava. Poviju se, ne možeš ti naći baš tako prava. I poviju se, a ovako se ne može poviti. Mora ostati pravo ovako. Aha. Jer ako ovako zapneš na ogradi, uvije se, a ovako je bolje. Ovako sam to otkrio ja s ovom. I tako, ovdje moj ranč. I koliko ti je potrebno, recimo, da jednu ovakvu lisu napraviš? Pa mogu, ako imam repromaterijal, mogu i danas 5 komada smontira, 6. Ako imam tu. Pa ovo prokopam motorkom. A uspio se, znači ne radiš onim, kako se zove, keser, jel to prije? Pa to sam počtim keserom, a imam i agregat, pa bušilcom nekad izbušim, ali lakše motorkom, vidiš da motorkom tačno precizno, imam 5 motorki, jebidjece. Znaš šta mi je interesantno? Reci. Interesantan mi je tvoj nadimak. Hiljaga, ja. Hiljaga. Mi znamo da je Hiljaga ne vrijeme što naleti, onaj... Ma znaš kako je to bio drugi razred škole i bio nestašan, nemiran kao dječak. I ne znam koje je štivo bilo, i učitelj meni kaže kad zagrmi, prema se neka oluja i dođe, do čega dođe, rekao do Hiljagi. Aha. Znaš, a treba bi reći do nevremena. A ja. I zaviće me Hiljaga i ovako, ustan Hiljaga odgovara, izazval me Hiljaga i niko mene imenom ne zove. Pa to je, kome sam god spomenuo, ne zna ime. Svi me Hiljagom zovu tako, da mi je tako ostalo. Šta ja znam, a nisam se ni ljutio. Pa ništa, to je simpatično na kraju krajeva, samo je to interesantno. 25-6 duluma u jednom komadu ima. Da ima tamo sam još uzeo srl baš dole sa Orlica. Inače ti ovdje provodiš, znači ljeto izlaziš, kad iziđeš? Iziđem u proljeće i tamo ode mi žena kući, ja časovno možda kad prisnije. Aha. Ode mi žena kući, svijem ovdje i krompir, ljetino, vidiš. A može ovdje, ovo je u katastaru oranca zemlja. Aha. Moj did kad je uzmo osrba, u katastaru se zove oranca. Inače, ovdje si sa ovcama, kravama, imaš tu 2 konja, iziđete. Ja budem cijelo ljeto i tako ima i ovaj put, i djeca rade. Pa šta ja znam, ja ne bi išao niko iz ove države, meni je fi. Spomenuo si, izvini, draži ti je dub od Čikaga. Meni jest, ja ne bi... Ne bi ga mijenjao? Ne bi nikada, i da mi je 17 godina, ne bi. Ja sam mogu ići u Ameriku u komunizmu, 82. imao iz Srbije tamo gdje sam bio u armiji. Imao sam žensku u Čikagu, tačno roditelji imaju pansion svoj. Aha. I ja ne. I dolazila mi tu, proganjala me i afera bila. I samo da se mječam, ja ne. Ja ne želim, ja sam se ženio dosta puta, sad sam se smirio, imam djecu. Znači, povukao si ručnu. Pa morao sam nekad smiriti, ne želim motore, sam ganjao, bio sam nestašan, živio. Nisi ti samo Hiljaga, ti si Baraba izgleda bio. Meni je otac moj samo mi slao u armiju pare.
Samo mi je tu davo para i za civilku. Nikada više u životu. Znači, nikada zarađivao sam i sa binjama. Zarađivao. Pa u Novi Sad sam šleper daske ja prodavao. U Novi Sad imao svoj lažni čekić, Palcikovo, privatni čekić. Aha. I jedan obični cekvar bio u Crnoj Ronci u areni Zagrebačkoj. Kupova po dubu dasku i dole na mostu u Slači ili Dubljani. Po čekićama je Palcikova papire i za Novi Sad. Za Novi Sad, znao sam za 7 dana po 2000 maraka zdravo. Pa molim sam, ja sam djevo sve sa daskom ljudi. Aha. Sve on mi je sapatio sam, kogod je on ima, ne znam jesu ti rođaci, oni, ima sam kuća ja izgradio što tiče konstrukcije, letve, daske, ma Fuad onaj, i otac i Meho. Znam. Sve molim sam, ja sam djevo, lager dole, pa možem reći vam onda Mejte, prvi sam na dobu podao. Znam, a interesuje me kako si uspio čekić onaj? Pa ovdje gore ova moja šuma. Mislim, i otac mi je tada bio živ, posjećamo mi 25 kubika s ove šume i to ti je bilo 88. Tada sam ga motore nove kupovao. I 89. Vučem ja tamo dasku, tamo iz Žanovog Travnika, ne znam kojem selom, Petrović, kako, ne znam, taga što. Kad vidiće, meni čovjek sam vidio onaj čekić, onaj privatnog šumara. Vidiće, mogu ti ja nabaviti čekić pošto, pa vidiće do 200 maraka. A bio onda kubik daske 200-500 maraka s papirima. Aha. Pa nabavim, vidiće za 24 sata i u Brasve to, ja mislim na Messengen. To mogu na to kad se stroji, samo uzorak onaj čitav čekić. Nabavim i ja šumski kreda, zbavim. I 89. brisač tinte, od osmice napravim 9, kupet 25 kubika daske. Razvijem. I otkrilo se, javilo me. I nasu tamo, radilo mi se u 6 do 12 godina robije. Jesi li odlažu? Ba kakvo odlažavanje, još dobio oštetu za obradu čast ili šumariju pobjedio, tam nisu mogli. To si imao sigurno dobrog advokata. Ba imao vezu, joj. Pa u Semizovac novu javu 5000 maraka, 4800, 900. Nalijem je goriva i to zaradim, malta ne za mjesec dana tada. Takvo vrijeme bilo. Propalo mi je na banci 10.000 franaka u Jugobanki. Jedno imam knjižku kod kuće. A znam, slučaj to. Pa to sam 88. i 9. pridao. Ko hoće raditi, mora se živjeti. Uglavnom, je li uvijek se nešto radilo, privređivalo? Uvijek, ma dobro prije, bolje bilo. Ne kukam ja nisad na ovu državu, samo kukam na ovu omladinu. Što? Ma nema i poštovanja prema starijem. Sad ugledate u prolazu, hoće umjesto salam da ti nazove uključi mobitel i to je to. Prođe kraj tebe. Ma bori se da ti ne nazove ni salam, ni znaš. A jest to nekako. Prije stid bio, ja komši nisam bio reći neću. Nisam smio od roditelja. Što kažeš komšija, kamali onaj... Ali sada ne poštiva ni Boga dragoga da poštiva razumiješ. A jest. Pa mora se zaraditi, u mene jučer djeca 100 maraka zrada. Navlaču čovjeku drba, uplaćivo. Pa ja Nemcu 100 eura imam u proljeće svojim... Sa konjima? Sa konjima. Ne veram se na spavanje. Baš spomenuo sin, kao proljeće kad se oranje, svi traže da... 5 konja da imam, pa urim sela, Petro sela, orove. 2 orova, u Bukovcu odem po 3 dana, nemam kada, a Bišnjava urem po 12 dana, 13, noćajim tamo konji ljudi. Ma ja, a je li to slučaj kako je nafta otišla na... Pa nije, nego Teren je takav možda? Pa i teren, pa imaju ljudi duplake, traktore, ja i morem, šta ja znam, nije naša zemlja. Pojma nemam, uglavnom i Paziće sam išora po 3 dana, pa dolazio sam i umal na Jauro. Aha. Ali nema, ne mogu sa stinti. Pa ja. Urao sam pa pošto nema konja, je bukvalno ono... Pa nema, to je jad, moje selo imalo preko 100 konja kad je prije rata i rat nastao, sad, ja mislim, 5 konja samo ima. A ja. Čitavo selo. Interesuje me, kako si se počeo ovcama baviti? Je li to malena, pa uvijek ste nešto, jel? Držao mi je did mi je držao mi je otac.
Pa pravo ti kažem, nisam ja to ni čuo, ja prije barbiro, čuo mi otac i šta znam, sad djeca se nađuše i mora se smiriti. Imao mi je pa u mene dida 300 vaca od te vlast. Aha. To ti je bilo 47. 300 vaca. U mene didi i Amidžić mu bilo najjači, možda 3-4 sela. Aha. Bili bogati Pa i ovo sve što vidiš u ovoj zemlji, uzeli su za jedan dan za gotovinu, za gotovinske pare. Keširali što se kaže. Ja mislim, jedno 50 duluma ima više. I komšija ima jedno 20 i nešto da tu. Pa su tu dole gdje mi je objekat izgorio, uzeli isto komad zemlje, država oduzela čovjeka, diđao neke pare, kredi. I na jednom država prikuje neki terlal, prodaj se. I u mene didi Amidžić kupi, ima možda 300 kubika šume, što četinarsko, što listano, imam ja tu šumu, možda i komšija mi najjači u selu. Aha. Ponekad usjećemo i tako. A šta je spomenuo si nešto ti gorilo, štala, jel? Pa izgorilo mi objekat 200 kvadratnih metara. Pa šta, jel zapaljen ili? Pa zapalo namjerno i to u Ramazan danima, eto kakvi imamo šmana, bilo mi je 300 tona sjena u njoj repovuze i agregat, žito. One godine je baš bila suša, bila vreća žita 30 maraka. A koja je to godina u pitanju? To je bilo 2003. sagalište. Aha, pa to je posratno, jel? Ma je, ali objekta onako tada u nas nije bilo, voda niš dovoljno, dobro sad pa. Aha, govoriš o objektu koji je bio drveni ili? Drveni sve kućar, to me pravio ja u ratu kad je bilo bezakonje. Aha. Pa majstor mi je sam izašao 3000 maraka, ismrta bibani zvani. Zna. Šta ja znam, krimi služba procijenila 20.000 eura, ali nema od toga ništa. Nisi uspio naplatiti? Ma sve selo neka izgori, ako je proglašeno vanredno stanje, odmah mi Ciciban baš uopšte nije radio, rekao nema od toga ništa. Razmiš ali Ilović bio, ona bila Hadžićka, Aha. Šta ja znam, nisam neke posticaja ganjao i ne trebam neke ljudi dobivaju, neke ganjaju, A sad, kako si se smirio, znači ti ovdje ovce gore, i dokle ideš gore s ovcama? Idem u podnožje Vlašića, širina u mene ovdje, nema ovakvoga komada, dosta naravno voda ima. Ne makinješ se tokom ljeta ovdje? Nikada, imam isto imanje gore za onim brdom, gore na platovu, ali daleko voda, ma i gore možda 35 duma ima štala kućara, ne ide, prije sam išao. Šta ću, nemam potrebe, Ovdje ti je baš fino. Pa lijepo, Imaš vodu blizu, imaš... Ima sve tu, sve uslove, jedino, onda put, sad prošlo, dao sam možda 2 dulma u put, a halal bio neko. Vidim, imaš i krave i ovce, je li sirite ili na mlijeko? Pa sirimo ovdje, a kad siđe kući, predaju mljekaru, da u proljeće se odjavi, krave znaš, i tako. Uglavnom može se, znači, prodati, plasirati. Pa može se živjeti. Znaš šta, interesantno mi je dosta raje, recimo, kuka ovakva situacija, nekako si pozitivan. Ma ne, ja nikada ne idem, što bi ja na Boga kukvo pustio? Ili na državu, ili na... Meni država valja, ako mi ne valja neki ide iz nje, nek bježi iz nje, razumije, odmah mu je granica na onako, neću ovdje da radim. Pa danas, kad smo mi balirali, zovi ga da ti špura ne pravi, za 50 maraka te neće raditi. Neće. Hoće se raditi, danas ne mreš ga sutra na internetu naći, da ti šta radi. Ovdje odmah večeras kladionica, a nema od toga ništa. Nema. Nema na fakije što se kaže. Ma ne može on biti baraba, ja sam po cijelu noć u Bilješovu diskoteku KB. A bio si baraba? Ba, išao sam neregistrovani motora u Bilješovu išao. Nema diskoteke da nisam obišao. Imao sam opremu na ovaj kraj, u ovoj rupi nije kožne rokerice tada nosio, niko dojao se 800 maraka i plaću. Ali dođe mi zajtra, ugasi motor i zajašim konja, znaju omladna ovi malinci što sam ja sarađivao sa njima. Meni nije mrsko ni danas rad, ni danas. Evo ujutru ja ako treba odo ja s konjima rad. Čim ja horu
na njih stavi 100 maraka. A ja. A neko neće, kaže. I vidim uvijek nešto privređuješ, uvijek. Uvijek. Pa ja nisam godine 150 metara drvata prodao. 150 metara konjima. To dok je se moglo sa šumom, jel? Pa tu gorila ta šuma tamo i izvlači po 2 puta vozio. I šta ja znam, hoću i djeca raditi, sinom nije mrsko. To ovdje si ti znači sa porodicom, ovdje ima žena, dvoje, oni su odu, ja pa, spomenuo je sin baš da rade na Kupresu. Kupresu rade. Ali eto tu ste znači žena, porodica je tu. Pa meni je fino, ko mi nije nek bježi iz ove države, jel tako ili nije? Pošteno. Pa šta bi ja, pa ne možeš ti za dan zaraditi da ti bude cijeli život. Ne može ja. Moraš rad svaki dan što se Pa kuće meni bolja dnevnica kad ja radim proljeće s konjima, ja sam 3 puta hrana, buci 300 predsjednika i zajtra navečer, samo kažu kom terminu dođu po mene kući, mole me kod Boga, posto eura zarad. Gdje to ima, z dana na dan? Jes, ali mnogi kažu da nema računce drža konje. Pa neka proda, ne mora, ja dok sam živ, ja držao pa jednog, a u mene stari voli konje. A, baš je spomnio, pričao sam. Bolje voli nego auta, ja bolje volim nego išta, meni su drago da nisu, razmiš. A ja, konja i ljubav se razvije. A uvijek me i did držao i otac uvijek konja, a moraš držati kad bi bilo nafta i marka, ja sam i držao, razmiš. A ja? Ja i zatrag kući kad i ustanem, prokašnem, pušim, samo ja kanem vis. Znači, to je reći A razvijeo se odnos, ljubav? Ja u Bukocka sam došao govorat prvi puta, tam moram po 3-4 dana, ne mogu stignuti. A ja? Izleća je narod isto da sam kosmonaut, nemaju ko govorat, to je žalosno, jest. Ovi stari počeli, nema ko, negdje s onima prezama, negdje traktor, ali ne može svugdje, znaš. Eno vidiš, to ti je ljubav krava, liže, ne znam se. Aha, interesuje me ovo đubre, jel ga vi iskoristite ili se proda, dosta raje? Tu podljetinu izvučemo da raskopam u jesen, tamo u 11. mjesecu počajri. I ovdje, tori. Pa to. Pa znam i ovdje komad dat po 500 bala, dobro ove godine. Ove godine je podbacilo. Dobro manje je ove godine, ali po 500 bala znam ovdje. Pa imam ja ovdje dosta kosaca, ručno kad se kosao po 11 kosaca, plaću 10 prijavno kosao. Znam. Sad neće niko da ga voliš, ma nema. Hvala Bogu izmislilo je to kosilice. A lakše je, mora se priznat. Pa dobro jest. Praktičnije. Pa naravno jest. Samo tehnika nas uguši. Šta god omladna svodi život na računicu. Ma da kaže nešto, da doprinesi nešto, jel babi ili mami ima kao ne znam roca živi, pa da ti nešto doprinesi. Da pokaže, jel? Kakav ti je, takav ti je otac, jer je bio zlatan čovjek, jel tako? Tata be jest. I prema tome živio kako je znao. Ni kod Boga mi napakom nismo svi isti. Bravo. Nije niko najpametniji. Pa nije, koliko god škola imaš, uvijek ima i školovanje. Pametniji, bravo. Ja ti ošao na biro se prijavio, kao tražim posao i kožna košulja na meni. I sve kožno na meni, kod buhe dole obućara naručivo, čizmice, možda najbolja ovoća, 300 maraka, vidiće i umrć neši izderat. Samo mi po Džonijom u sin jednom, kaže, moj babo pravi request. I tu ja ušao u kancelariju, vidiće meni, jel direktor birova, nema pojma šta je, pa davno bilo. Kaže meni, radio ti? Pa reko bi, radi, boli me radi. A kaže, aj kući, tvoja nošnja meni ne govori da ti još radi. Nema posla za tebe, šta znam, zaspit slava. Nema ja više posla za tebe, ti si spreman na druge neke. A izvini, nisi spomenuo, jesi li ikad radio u firmi, ili si uvijek ovako? Pa nis. Sa strane, znači? Nisam, ocu mi je trebalo radnika, kako te kažem, čobana, svega. Pomagao sam ocu uvijek, ali navečer sam bio spreman niz kotare, kao da sam tatin sin. Ko kauboj, jel? Pa je, prija su motori bili mrak.
A volio si znači motore? 6-7 sam ih promijenio. Imaju djeca dva, voli ovaj stari motor. Aha. Po Kruzograda sam provećavao. Kad bi birao konje ili motor, šta bi sad izabrao? Možda bi sad izabrao konja? Oboje. Aha. Oboje, ali šta ja znam, nisu još motor za me, leđe me bole padovi. Kroz malne sam ja jurio, ludo. A ovdje ste vi, recimo, ispod Vlašća, a i kako je prošla sad ova neka nova cesta, ona jako je prometno, prolaze li raja, jel svraća? Pa vidiš, auta nema, samo što je sada loš dan. Pa ja, malo je kišno vrijeme. I kad je sezona košarni, pa nema svako 3 minuta, prolaze motorje, prolaze i Arapi prođu, pa zalutaju sa dobrim autima, 150 milja. Maraka. Zezne. Aha. Navigacija i navede. Zezne ga, kaže, može mi lavaš, kad si ideš o tim najlošim putem, voda gor bolji, možeš, to je nisko auto, ba. A ja? Pa najde znam motorija pod 20. Pa onda sam prodao 12 rojanjaca ovdje ljeti. 2 puta se ovdje janja. Aha, turistički ovi naiđu, jel pa hoće? Motorđama i onda kad je bio otvor gore, mislim imao skoro ova promocija bila gore na Ljutoj gredi. Aha. Prodao sam jednu 4, onda lovcima, oprodano im isira. Nije problem plasirati, jel da? Pa kako problem? Samo je problem proizvesti I rad, što se kaže. Proizvesti problem, meni nije, sad kažem, ja se nekako snađem, imam neku, hvala Bogu na paku, nije da trčim, da hodam, dođu mi ljudi kući. Prodane, u Bilu sam dole prodao kad sam kosio 2,5 sira po 15 maraka. A ja? I evo ja sira kad one žene viću, gdje jete sira kad, od prodaj nam ovakvog sira, viće mi, ja ti reći po 12. Kad vidiš, mi uzimamo na pjeć po 15, donesi nam. Tako i bilo. A kako plasiraš ovo što radiš? Grablje, metle? To ja ovako smontiram za ovcama, nije da sam na maksu, pa imam mašinu kuće, izbušim dole i ovdje to smontiram. I kad nastane sezona, najde narod uprano viće. Pa dobro, uzima jedan narod plastične. A kakve ste cijene? Pa što ja znam, prije sam prodavao po 8 maraka, ove sam godine po 10 prodavao ove svoje grablje. Grablje? Ma je, a ima i jednu poljoprivred, ma i 6 maraka, ono su vjeći. A znam, a držališće ova? Ba, po 3 marke prije davao, sad po 4, pa to ima u Turbetu jedna poljoprivredna. Dođe čovjek s kedijem, odvuče 50 komada. A lise su 30 i metle? Ma metle 5 maraka bile su prije 3-4 marke. Pa nisi uopšte skup? Ba šta ja znam, prilagođen sam pa za ovcama to naprijed, nema puno vaca i dosade tamo vamo. Brže i vreme prolazi. Pa jest, ali uglavnom... Kad sam došao od ovaca, donio sam 2 štila, sjećem i obradim, to se osuši u podrumu i na mevrću šačira, bezbeđivam sa štilima. Šta ja znam, ovako i prodavnice ubaci, po jedan snop, prodaju mi danu mi pare, digli se probiju isto. Momca, pa to je isto. Ma naravno. Samo nek se okreće, jel?
Hvala.